أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayta, belki Allah bergen malını Allah yoluna berip ahiretini kesip it. Dünyadan da öz ölüşünü unutma, ahiretin için gamel kıl. Allah sana ihsan kılıp mal bergen kibek, sen de muhtaç kişilerine malından bir. Jir üstünde yavuzluk bilen bozukluk kılıp yürüme. Tahkik Allah bozukluk kılışlarını suymi. Bu ayette Allah Teala bizge ahiret içinde, dünyalık içinde tırışlık kuyunu buyura. Elbette eden bolası gıbedet kılır için halık kılıngan, hem bu hakta Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de ayta وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لَيَغْبُدُونَ. Kişi bilen cinni min fakat üzümegine gıbedet kılsınlar için halık kıldım dey. Ama dürüst onlarga gerek eden balasının gıbedeti biş bağanan utev bilenine şiklenmi, onun her gameli, mizgili gıbedet bulup dura. Eden balası ihtiyaçlar bilen yaratılgan. Ul aşı, işe, kiyine, gayla, kura balalar üstüne turmuşun bilgili bir cemiyette alıp bara. Üzerinin şu ihtiyaçlarını kanaatlendirir için ul kirek vakitte şıbırt tirge batıp işlerge de tiyiş. Hem indi kirek vakitte zor sabırlıkka da iyi bulurga tiyiş. Bu iki sıfatka iyi bulu eden balasından dünya işlerinde de dini gıybetler başkarganda da talep itile. Yani ul üzü, gaylesi, aş bulurluk derecede dünya işlerinde yolqav bulup dini gıybetlerine birilerge tiyiş tügül. Ya ise dünya işlerine birilip kireginden artık dünya kuup ahiretin unutur derecege de jiterge tiyiş tügül. Ul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşkança tiyişli bir ortalıkını soylarga tiyiş. Halal yol bilen hem şeriat çiklerinde alıp barılan hizmet şulay yok dininin bir ölüşü Müslüman kişinin üstüne yükletilgen borçu bulup dura. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta Gan Enes ibn Malik Gan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle talabul halali vacibun ala kulli muslimin. Halal hizmet talep itu her bir Müslümanın borçudur. Hatta peygamberler de hizmetini özlerinin borçu etip sanıyorlar. Hem hizmette zor tırışlık görseteler. Bütün peygamberler de özleri işlep topkan bilen yine kesip iteler. Gan Rafiq ibn Hadicin قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب قال غمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. Rafiq İbn Hacic'den rivayet kılınan kişiler ya Resulullah nindi kesip in yakısı deyip suradılar. Ulayttı. Kişinin üst kolu bilen işlevi hem her bir gadil sevde itu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka peygamberlerini iske alıp eyte. Davud aleyhisselam üst kulları bilen işlep topkan rızıklığına aşı idi. Hem şulayı Zekeriya aleyhisselamını iske alıp Zekeriya aleyhisselam balta ustası idi. Dünyaların tüzük alıp baru. Peygamberlerinin gıybetlerine kimselik getirmeyi. Peygamberler ise bütün işlerde de, gıybetlerde de başkalarına misal bulup duralar. Ka'b bin Ecece'den rivayet kılına bir vakit Allah'ın ilsi uzun sahabeler bilen oturaydı. Onlar yanından tiz otlap bir kişi uzup gitti. Sahabeler ettiler. Ey Resulullah, eğer onun aşıkuşanlığı hem ciddiliği Allah yolunda bulsaydı deyip. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etti. Eğer ul üzerinin kişkine balası için hizmet etse, bu Allah için bula. Eğer ul üzerinin kart eti eniler için hizmet etse, bu Allah için bula. Eğer ul üzü için hizmet etse, bu Allah için bula. Eğer inde ul üzün kursettiği için, yeyse maktanı için hizmet etse, bu şeytan yolu bula. Dünya hem ahiret için bulgan tırışlık, tigiz bulgandağına gıybedet dürüst bulurga mümkün. İkisini de dürüst onlap, ikisine de tigiz tırışlık koyarga gerek. Fenge dünyaya bir taraf kalgan İslam illeri bugün kümbatış illerine beylilikte. İslam dünyasında bugün kan kıyış soğuş var. Bu soğuşta dünyadaki soğuk fen kazanışların aldığınız teknolojiyalar kullanıp yasalgan tanıklar, samolyotlar hem başka teknikler kullanılar.
İslam devletleri üzleri bu soğuş kurallarını jirtirmiler bit. Hem bu kurallar Müslümanların birbirine karşı kullanıla. Kural biruşiler hem soğuşunu uyuşturuşlar üzleri bu soğuş meydanında katnaşmılar. Şoluk vakitte İslam'a bir taraf uyulup hatta düşman bulup fenge dünyaya zor tırışıp koyan Kümbatı sivilizasyası bugün ahlaksızlık umkununa düşüp özünün eceline yakınlaşa. Dinini dünyaya ziyan sola, ilinin olga kituğun tutkarlı deyip din ehillerin osıp, sürgünge sürüp, tırışıp komünizm tutugan sabit ili toraldı, halkı külküge kaldı. Bu halk bugün de özünün odaşuğundan oynay almay. Özün Müslüman sonasa da, Yona yılını da karşıla, 8. Mart'ında beyramite, başkalardan konuşmayın deyip mengelik ut yanında da basıp dura, orakılı tuy meclislerin uzdurudan da şirkenmeyi. Şuluk vakitte İslam'ın tüp iki beyramı bulgan kurban hem Ramazan gayetlerin iktibarsız kaldıra. Bunda bir ehemmiyetli bir nersege iktibar iterek gerek. İslam gıybetlerini ütemegen, belki mecusilerin gıybetini ütegen kişinin Müslüman diye etip bulamı. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ite, el imanu vel gamelu qarinani la yasluhu kulli vahidin minhuma illa maga sahibihi. İman bilen gamel ikisi bir tuğanlar. Hiç koysu yolgızgına işke yaramaz. Tırışlıkını bugün küpler dürüst kullanmıyorlar. Üzleri tırışmayacağına başkalarını tırıştırıga tilevşiler artık kübeyip gitti. Bir yaklap bu dünya içinde kurunsa indi baylarımızga, kaybır türelerge indi şulay yok. Bugünkü Ebi babaylarga da kurune indi şekitlerimiz Sovetler Soyuzu vaktindagi timurchilar bulup gözlerine kurune. Hem birerey bir işlerge birip turalmaysın, birerey bir yerde miterge tilemeysın, indi müracaat etmişler var indi. Hem indi Ebi babaylarına kilgende de indi balalarınız niye koyda digeçtin, olar işte, onların vakitleri yok, olar mında yok. Hem indi bu şulay yok, Kağıla dini işlerge de hem indi mında dünya işlerinde şulay yok. Mine yaşlarının eli hamanda itatıran sözlerin isket düşürüyümünde Kamazda başka priyatilerde işlerge yoramay, onda kafirler uyuşması deyip şunun gibi işlemeyeceğine yatalar. Özleri nerede açıyorlar? Özleri otağına işlep tapkan olalar. Şuluk Kamazlarda işleytirgan. Yani otağına sırtında işlemeyeceği yatarga dililer. Hem indi şulay yok. Köfürlerin oldarga, mollarını tolap olurga deyip, yengil kesip izlep, cinayet yoluna kirip gitüşlerinde kurga turuk kile. Dini işlerde de gıtırışlıklarga kilgende, herif tanımagan, koluna kumgan tüptekiret dolabılmagan, namazlarında dinişe okumaganların din üretüleri, mezhep meselelerin tikşürleri, kimnin namazı dürüst, kimninki dürüst tügül ikenliklerini tikşirip yürürleri. Üzerine tırışıp din irene sorunga, dinsizlerini dinge öndüyse, hem uz gıybetlerin dinişe jirine jitkirip, bu sorunda Kaybırevler meşke kilgenlerinin gıybedetin tikşirüge zor tırışlık koyalar. Halkımız arasında üzlerin Müslüman sanavçılar bik küp. Indi rızıkını, kılına tıran gamellerinin halalligine, haremligine iktibar biruşiler, bik az. Bu imanın tildegine buluğun, kungillerge utip kirmevun kürsete. İmanı var kişi kıyamet gününden korkar idi, haremnin üzü için bulgan nerselerinin en hayırsız iken onlar idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ite, Allah diğanını oşavga koraganda bir uçkum oşav hayırlıraktı. Elbette kişinin gamelinin gıybedetten tikşirü üzerine ötevge koraganda kupka jingilirak. İşlegen kişinin kimçiligi bulmay kalmay, işlemesen bir kimçiligin de bulmay. Üzün işlemişe başkalarını tikşirü yol kavlar için bitmez iş. Indi yol kavları, in yol kavları. Müslümanlar dünyada koyu hasrette yaşap, ahirette bəxtli buluruz deyip, Gaylelerin terbiyelemi, oşatmay, işlemi, hem indi bir nerse işlemeyecek tuşlar var. Andı kategoriyalarda var. Dünyanın türlü koynar noktalarına soğuşka gittiğinde minimçe şuluk yol kavlukның bir türügüne küntün işlep gayla tuydurası yok. Balanın nişik terbiyeli miken, nişik onlardan kışıyası miken deyip borçlası yok. Siriye'ge manda başka jirgen barasın da soğuşasın. Ölmesen seni şeyh tuydura, ölsen indi turdan turu cennetke kiresin. Hemen da Müslüman bilen kafir soğuşmuyor bit. Dar şınkunguldan gitken kişilerge qarata aytkanda da. Belki anda Müslüman bilen Müslüman soğuşa. Süykli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta, iki Müslüman birisine karşı birisi kılıç köterse, ulgeninin de utirgenin de urunu cehennemdedi. Şulay bulgaçtan da koysa yakını qora bulasın. Bundan seni kim koyda agitirir biter, şul yakka gitesin indi. Onda qarap turu yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta, dünya için hiç ölmez kibiktirir. Ahiret için irtege uleşek kişi kibiktirişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in en köp kılgan duası Rabbana atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina gazabın nar.
Ягъни и Раббыбыз безгә дөньяда да, ахирәттә дә изге ниғмәтләреңне бир, һәм безне җәһәннәм газабыннан сакла. Һәм шушы дуага гына килгәндә дә кайберәүләр әйтәләр, Пәйгамбәребез сораган, дөньяда да изге ниғмәт сораган, менә дөнья малы сораган бит дип. Инде Пәйгамбәребез сораган, ике дөнья эчендә изге ниғмәтләр сораган, һәм ул ниғмәтләр дөнья малы белән бәяләнмәгән, һәм бәяләнми дә. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям аңа бүтән сораган нәрсәсен биргән. Ул дуга кылган, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям дуга кылган, Аллаһ Тәгалә аңарга биргән, һәм нәрсә биргән, һәм нәрсә калган Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямнан. Ул үлгәндә Гайша анабыз йортында мохтаҗларга таратырга дип 6-7 динар акчадан башка бер нәрсә дә калмаган. Бер вакыт Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямның вафатыннан соң Абу Хурайра базар халкына мөрәҗәгать итеп, "Эй кешеләр, мәчеттә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямның мирасын бүлешәләр" дип әйтә. Bütün kişi мәчеткә йөгерә, һәм алар мәчеттә мал бүлешүче кешене күрмиләр. Алар кире әйләнеп кайталар, һәм анда кешеләрнең бер нәрсә дә бүлешмәгәннәрен әйтәләр. Ул, ягъни Абу Хурайра алардан, кешеләр анда нәрсә белән шөгыльләнәсең дип сорагач, алар анда кайберәүләрнең Коръан укулары, кайберәүләрнең зикр әйтеп утырулары, кайберәүләрнең дәрес алулары турында әйтәләр. Шунда ул әйтә, шушы бит инде Пәйгамбәребез галәйһиссәламның мирас малы ди. Аллаһ Тәгаләнең иң зур ниғмәте безнең ислам динендә булуыбыз. Безнең ризыгыбыз булган һәм булачак малларыбыз безгә инде ана корсагында вакытта ук 4 айлык вакыт чагыбызда ук җаныбыз кергән вакытта ук язылып куелган. Шуңа күрә дөньяны күпме генә кулсак та, кем генә дөньяны күпме генә кулса да артыгына ирешә алмаячак. Кайберәүләр Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте дөнья малында, аның күләмендә дип ялгыш фикердә. Әгәр дә инде Аллаһның рәхмәте дөнья малында булса, әйтеп кителгәнчә дөнья малы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга бирелгән булыр иде. Шулай ук мал ана корсагында дип язылган дип эшләмичә яту да рөхсәт ителми. Монысы инде ялкаулык була. Мөселманнар бүтән эштә дә башкаларга үрнәк булырга тиешләр. Шуңа күрә дөнья эшендә дә тырышып күрсәтергә кирәк. Кемнәндер өмет итүгә караганда, өмет итүчеләргә бирү хәерлерәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, үстәге кул астагы кулдан хәерлерәк ди. Һәм инде без бүген көндә менә инде күпләрдә ишетергә туры килә. Спортсменнар менә күп максалар, артистлар күп максалар дип, аларның ничек бай яшәүләр турында сөйлиләр. Һәм инде әгәр дә инде уйлап карасалар, алар дөнья малына өметтеләр һәм шул дөнья малын алалар. Аллаһ Тәгалә аларга бирә. Әмма без чагыштырып карасак, алар ничек тырышалар соң дөнья малын алыр өчен? Спортсменнар иртәдән бәләкәйдән ук аларны йөртә башлыйлар, иртәдән кичкә кадәр шыбыр тиргә батып, күпмесе инвалид була, күпмесе нигә әйләнә, никадәр тырышалар, күпме көч куялар. Һәм аларның бит барысы да шундый зур малга ирешми, һәм шуннан сүзелеп чыга. Һәм инде артистларны гына алып караганда да, аларның уку йортларында да, менә безнең шәкертләребезгә дә үрнәк иттереп, әгәр дә безнең шәкертләрне укытырга алганнан соң, узган ел хәтта мөфтигә кадәр барып җиттеләр. Андагы режим төрмәдә дә юк дип инде. Бу менә шу артистларны гына алып кара, иртәдән кичкә кадәр җырлыйлар. Шулай ук шыбыр тиргә батып. Әгәр дә без дин юлында шушы спортсменнар һәм артистлар кадәр тырышсак, динебез күпме күтәрелер иде. Бүгенге вагаз менә шушы тырышлык турында бара. Һәм инде әлбәттә инде тырышмыйча гына эшләргә теләүчеләр күп, бер-береннән гаип эзләүчеләр күп, дин юлында тырышучылар инде юк дип әйтерлек бүгенге көндә. Кешенең кимчелеген эзләгәнчә үзеңә тырышырга кирәк. Чынлап та инде Аллаһ Тәгалә тагын бер кабат әйтәм, менә шу ике категорияны әйттем, алар гына түгел әлбәттә спортсменнар белән иләр, алар тырышканга Аллаһ Тәгалә аларга дөньялык бирә. Ахиратын инде барыбыз да беләбез. Күп малларга эләккән. Һәм инде бүген тырышлык турында аңлатырга тырыштым, инде ахиратны өмет итеп тырышуның сүлпәнлеге шайтан вәсвәсәсе белән бәйле. Ягъни ахиратны өмет итеп тырышуның. Дөнья малы өчен булсын, ягъни бай әйткән хәдистә кебек, ата-анамы карыйм, баламы карыйм, балама дөрес тәрбия бирәм дип карыйм дип. Бу инде бу эшләрнең бармавы, бу шайтан вәсвәсәсе. Бу ахиратны өмет итеп башкарылган дөньяви һәм дини гамәлләрнең барчасына да кагыла. Онытмый, кыямәт бик якын. Үкенүчеләрдән булмыйк. Һәм менә шу бала тәрбияләргә генә килгәндә дә
Biz bit balalarımızı da tiyişinçe terbiyelemiyiz. Hem indi mine bu kuruna indi mine şu niden bulsun koy bir vakit indi medresege olup gelgen niler turunda da bulsun indi. Mine başkalar turunda eğitte turmayım indi. Kuruna bizim ne kadar tırışkanımız balaların terbiyelerge. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta jidi nersege irişken şi hayırlı izgi amellerini işlep kalığız. Ul jidi nerse tübendegiler. Gıybedetlerini halal hem haramını unuttura turgan fakirlik. Birincisi fakirlik irişkençi indi izgi amellerini işlep kalarak gerek. Buzuklukka kitire turgan boylık. Köpler kızıga boylıkka. Ama uylamıyorlar. Ul boylık kişini buzuklukka ilteşegin. Bütün nerseni bitire turgan oğru. Yani selamet vakitte, işliyalarday vakitte yaxşılık işlep kalarak gerek. İzgi ameller kılıp kalarak gerek. Akılını jingileyte hem türlü ansız sözler söylete turgan kartlık. Beşincisi kisek kilirge mümkün bulgan ölüm. Altıncısı irişirge mümkün bulganlarının en naşarı Deccal. Hem indi yedincisi kıyamet günü. Kıyamet gününün afeti en korkunçu hem en aşısı. Şuşlar kilgençe izgi amellerini işlep kalarak gerek. Hemse bizni indi bir kimde kolumuzdan tutturmayı, izgi amellerden teyip durmayı fakat şuşu aytganimçe şeytan vesvesesi bizni tuktata. Indi kübrek, indi Allah Teala'nın iske düşürsek, nersegine sorasak da dua kılıp Allah Teala'nın sorasak, çünkü dua ol gıbedet. Nersegine işlesek de, indi ahiret için dibilsesek, bütün üstünde inşallah dinimiz de küterilir. Balalarımızı terbiyelesek, balalarımız da terbiyeli bulurlar. Bütün üstünde şınap da indi dünyavi okuda kirek. Şul vakti dini okuda kirek. Biz de öğrensek, elhamdülillah indi bugün bütünley ne diye yapılmay köp dinsilik turganasın bugün indi meştebizde de okular var. 1200 kişi uzgan yıldağına yakşam mektebindagina okup aldı. Hem indi 260'a yakın kişi bizning medresede okuy. Bular indi kursat tura indi köp derecede bargan. Ama indi bu barımızga da nıklap tırışa gerek. Şunsuz biz Avrupa'dan keletirgan indi dinsizlik afatına karşı tura almayız. Eğer de özümüz mında tırışıp dinimizni kötermesek. Barakallahu li ve lekum fil Kur'anil gazim ve nefagana ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim innehu huves semi'ul galim el gafurur rahim el mucibud du'a.